Assalamualaikum, ketemu lagi di channelnya Riri. Hari ini aku mau baca surat Al-Ma'un. Al-Ma'un artinya bantuan, diturunkan di kota Makkah. Jumlah ayatnya ada 7, surat ke-107. Yuk kita baca. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim.